Da se predstavim, ja sam, kome ne znam, Marijan Lečić, 9 Alfa 2 Charlie. Ja i moj dugogodišnji prijatelj i kolega, gospodin Julije Novak, 9 Jenki Oskar, će vam malo prezentirati dešavanja u budućnosti radioamaterske goniometrije. To bi zapravo bila kao priča ulaz u osmogodišnje škole. Zašto? To nas je ponukalo jedna priča što ispada da polako, ali sigurno profesori su prepoznali u radiogoniometriji za djecu, znači do 15 godina u osmogodišnjim školama, prepoznali su neke svoje, ajde recimo, atribute za posebe u nekoj njihovom radu. Znači, ako malo neko ne zna, profesorima je interesantno zašto oni dobivaju bodove kao neko napravljaju i tako dalje, što je najbitnije da dobijemo podmladak u naše radioklubove. Evidentno je da mi zapravo i nemamo podmlatka zato što je ovih 20 godina stagnacije radilo se stihijski i živjeli smo neko stare stvari. Nažalost, u profesoru Banaju koji je u školi u Čemincu i tamo je sve krenilo. Ovo što vidite, ovo troje djece pred nama, to je recimo njihova perjanica koji su stvarno dobri. Ako kažem samo na kraću crtu, da je sada njihova prijateljica Josipa osvojila prvo mjesto u državnom prvenstvu u Puli, znači za osmogodišnje škole. I kroz taj rad, znači, ipak se došlo do rezultata. Dominik, evo, konkretno je bio prije 2 godine prvak u ARG-u, otvorenom ARG-u za slijepe u Zagrebu. Zato će Julija kasnije prezentirati ono što će biti. Imamo mi mogućnost da tehnički napravimo ovakve konkretne koji će biti u prezentaciji, da bi mi vama u prvi 2-3 naleta pomogli. Znači, klubovi koji nemaju ni tehničku bazu, a ni znanja osnovnih o svemu tome, da mi njih, znači, educiramo, pomognemo. Znači, kad stvorimo neko predznanje, oni će u svojoj sredini, znači, nadam se, moći ostvariti, znači, taj naš cilj da uđu u škole. Ako hoće se baviti time, da će se vremenom poluditi pa postati radioamaterije. Sve je moguće. Evo ovako još jedan dodatak, pa ćemo onda na tehnički dio. Ja sam isto do sada dosta ovih tečaja držao i u osnovnoj školi i sada iskustvo je to da je, recimo, djeci to dosta statično, dođeš, pričaš, pusti priču, nešto konkretno. Onda sam pokušao malo ubaciti praktičnog rada, recimo kad je bila priča o antenama, rekao idemo, doneću neke žice, ajmo probati izračunati nekakvu antenu, napraviti fizički, podići u zrak i da probamo slušati na njih. Ta djeca su oživjela, nešto se događa, neka akcija. Zato ovo što Marijan kaže, to je isto jedan dobar pristup. Naime, u toj radiogoniometriji je s jedne strane uključena tehnika, ali je uključen... Da vam otvoreno kažem, ja se nisam nikada time bavio, ja sam samo bio zamoljen da razradim jedan tip predajnika za nekako natjecanje u osnovnoj školi. I ovo sad tu što je pred vama, to je produkt toga. Sada, generalno ARG se održava na kratkom valu, 80 metarskom opsegu i održava se na 2 metra. S tim da ovaj uređaj je pravljen za 80 metara i namjenski je pravljen za natjecanje u osnovnim školama koje se u pravilu održava na nogometnom igralištu ili recimo nekako, kako god igralište imaju. Znači, sprava po zahtjevu treba imati nekih 50 mW, iako ja mislim da je čak i to prejako za jedno igralište. Probana je sprava, od mene izvorište, jedno 400 metara je slušan signal. Sve da bude praktičniji. Sprava radi na 3579 kHz, tu je negdje, koristi se jeftini kristal. Isto je napravljeno da se vrlo lako otvara. Baterija koja ide unutra je predviđena 4,5 voltna, ona stara babina baterija što su željezničari koristili u baterijskim svjetiljkama. Znači isto baterija koja nije skupa i koja ima dosta velik radni kapacitet. Evo, to je kompletan uređaj. Znači, ovdje imamo
pločicu na kojoj je nekakav oscilator, još jedan stupanj buffer za pojačanje, low pass filter da iščisti harmonika kojih ima mnogo, jedno produženje antene kao električni kao ima jedan mali mikrokontroler koji kuca pozivno sa ovakvim prijemnikom ili neko od ovih, možda čak neko od njih će bolje to objasniti kako jedna razmjerena antena i još ima jedan dodatak koji kad se uključi, koji pomaže da se ocijeni da li je predajnik naprijed ili nazad. Znači to je ono prvo, znači kad ga se okrene par puta ne znam, znači on treba prvo naći gdje je predajnik. Onda kad nađemo najtiši signal moramo staviti prst na srednji vijak i onda idemo lijevo i desno i ako je lijevo tiše onda je ispred nas, a ako je desno tiše onda je ispred nas. Onda tražimo Priče samo sebi. Ti glasni priče. Ne čuje slušalice. Dobro, inače ovako, uz natjecatelja ide sudac, odnosno mentor ili neko od ovih koji su zaduženi za to. Pored njega ide, ali toliko da ga ne smeta, recimo na igralištu da će udariti u stativu, zaustavi ga ili ako je slučajno otišao kontra, stani malo desno, još probaj malo pronaći i kad dođe ovaj oko lisice, recimo krug metra promjera, ako korak napravi unutar tog kruga, smatra se da je našao lisicu, kaže stop. U školama postoje slobodne aktivnosti, jedna od njih je radio orijentacija koja ulazi u njihov program. I to je zakonski okvir da se može ući u škole. Dobijete jednu knjižicu, onaj mentor koji drži radio orijentaciju u školama, dobije jednu knjižicu u kojoj se točno upisuje kao i za svaku drugu njihovu aktivnost. Svaki učenik koji... Druga stvar je da sva natjecanja koja se odvijaju, da se oni natječu u ime škole. A naš interes je da kad završe tu školu, ostane u klubu. Da polude i ostane. Kad smo na taj način ušli u škole, mi možemo ovo sve raditi u dvoranama. Ali onda se tako nekako dogovorimo, pa onda kad dođe lošije vrijeme, kiše i takve stvari, nastavljamo raditi s njima, polako pređemo na 5 tečaj, početnički tečaj i klinci na taj način završe i tečaj. Ako bude dovoljno vremena, mi pređemo i na telegraf. Znači, na taj način legalno smo ušli u škole, s njima radimo i nadamo se da će nakon 8. razreda ostati članovi kluba. Za njih je to svaki profesor tehničkog odgoja koji radi u školi, za njega je to isto jedna pozitivna aktivnost, on se tamo može sa nečim pohvaliti, a što je Marijan rekao, oni dobivaju nekakve određene bodove, njima je cilj da budu mentori. A da bi bio mentor, onda mora još nešto napraviti, pa onda mu i ovo ulazi u to, u te aktivnosti koje pomažu da bude mentor. Uvijek se traži najtiši signal, jer je tako najlakše. Kad se uključi lisica, vrti se oko svoje osi i traži se najtiši signal. Kad se nađe najtiši signal, ne znamo da li je lisica ispred ili iza nas, jer oni imaju povez na očima. Stave palac na ovu antenu i ako u lijevu ili desnu stranu okrenu prijemnik, nije jačina signala ista. Ako je tiši u jednu stranu, onda znaju da je lisica ispred, ako je tiši u drugu stranu, znaju da je lisica ispred. Kad su utvrdili recimo da je lisica ispred, makne palac i slijedi pravac, ovo što je Julije rekao, slijedi pravac dok ne nađe lisicu. Kad dođe blizu lisice, signal je toliko jak da više ne pomaže da čuje najtiši signal, onda se uključi atenuator i ponovo se može... I mi sa našim klincima vježbamo da oni praktički moraju dodirnuti... Marijanu i gospodinu Hrani i radio klubu Osijek. Imamo dobru saradnju i nadam se da ćemo i u buduće dobro raditi, sarađivamo, međutim slabo.
U osnovnim školama od 2007. do sad prodefilovalo je negdje oko 500 djece. Od 2007. od to 500 djece